итини кас бидди омук бейтен геройдарын билектах. Нам сыригер Саха Республикатын Туруласпыт Максим Кирович Амосов күн сирин көрбүтэ. Кенеги төлелеспиттера Платон Алексеевич Ауюнускай, Исидор Николаевич Барахов. Кенелегитте үлеләбите Илья Егорович Винокуров. Наму тулугун улуччула гола билилä политическая военно государственный деятель. Быйыл кини төлөбүтэ сүз-сүббе 5 сылын билетибит. Илья Егорович Винокуров үйе самый будулганнак кемнерегер Октябрьская революция, гражданская сарии, коллективизация, колхозтары талии, онтон ага дойду харитин кемнерегер үлелен аспыта. Илья Егорович Винокуров тыгынча 396 сыл 91 күнүгер Жукушкай округар намулугун кохаган ыл нәһилегер төрөбүтэ. Агата Егор Николаевич Винокуров жатаңете. Олар әлі кимиэка да камначыттабатага. Тыгынча 396 сыллакка сәлликтен агалары өлөн ылжа иетинен ыллы сытар хамагаттага иетин улахан олугар митреге көспүтэ. Жуков Дмитрий Николаевич Илья иетин бастыкы өлбүт кергениттен уалаты. Илья 9 састагыр конда кире церковный приходской осколатыгар үйөрүнө кирбите. Тулаяк быгытынан мәсүйен олорбута, пүгүнү көрөмбите. Кенегитте кэлин басыбык болбут Максим Амосов, Степан Трапезников, Токуос, Сивсеп өрөмбиттере. Осколатын тыгынча 900 агыс сыллаакка 12 састагар бүтөрбите, тыгынча 912 сыллаакка Илья Егорович иетер бите. Быста улели сылжан тыгынча 916 сыллаакка Аймагар Винокуров Уйбановска наймылаган булуңга балыктага басыбыта. Тыгынча 900 сыл сайыныгар сүббе 4 састаг ылжа дөдүтүгөр намыңа төннөн кэлбите. Манна олох көстү өргө турар кемете. Табарыстары Степан Трапезников, Дмитрий Винокуров Молдурус, Лев Лебедев, Уйбан Колмогоров сабдыларынан жон олоғыр жахавар кыттыган кирен барбыта. Тыр бочеддарын союгун челене болбута, сер түңетитин депутатынан талаллыбыта. Тыгынча 901 сыллаакка коммунист партия кирбите. Онтон 2 дақ Себескей партийный курска өреммите. Куруху битерен баран сака серин Губревкомун эхтиннерер билдерер отделын үлетинен анаммыта. Онтон саас бир дөйдулаактырын көрдөйүтүнен намулугун катыңыры нәһилеген Ревкомун председателинен анаммыта. Кыл бүтүүдө намга бастааньяхаттар бар болбуттара. Кинелери утары саңа булаас бартыган камсаанын тарибите. Кыһыл котойдор жанааттаах 10 киһилээх Михаил Новгородов этеретигер серилеспите. Тыгынча 902 сыл бүтэһигер нам улуһугар Себескей булааһы төннөрөр болумучалаах хоббуячынан анаммыта. Онтон нам болаһын исполкомун председателинен талылыбыта. Бу доогунаска тыгынча 904 сыллаакка дылы үлелээбите. Тыгынча 904 сылтан тыгынча 909 сылга дылы коту округтарга үлели сылжан ас үөл магаһыннарын, ас таңас базаларын терийге Муаранан тахагас тиегитигер, булчуттары чепчики сыналаак саанын саадагынан каачиига, культура базаларын, осколалары, балыгалары арыйга күстээхтик ылсыбыта. Тыгынча 909-тан тыгынча 930 сылга дылы кийин сетериллээх комитет инструкторунан, Нам районун МТХ директорунан, Саха Сыр сылгы иитити начальнигынан, Бүлүү райисполкомун председателинен үлелээбите. Тыгынча 930 сыл сетиннититтен тыгынча 930 сыл сетиннитигер дылы Саха Сыр Доробия Харыстабылын наркомунан үлели олорон Доробия Харыстабылын терилтелерин күүрдүгө элбэх сыратын бербите. Ол курдук селли кутар оксугар балыгалары трохома диспансердарын туттарбыта. Илья Егорович Винокуров 1939 төрдөнү сылларга дылы Саха Сыр Совнаркомун председателин солбуячтын олорон сени кемигер болбут суттан курантан элбэх кehini быхабыта. 1904 сылтан 1905 сылга дылы Саха Сыр Совнаркомун Саха Сирин обкомун бастыкы секретаринен үлелебите. Ол кеңе Саха бастыкы суруячыларын, өксөкүлээх өлөксөйү, алампаны, оны Николай Неустроевы аттарын сөргүтөрүлетин өйөбите. 1905 сыллаакка Илья Егорович сымыя сыбааһынын политический буройдаһыңы түбэһиннер биттере.
Бу коргаллаһын түмгер Винокуров 5-7 састагар республиканы салайыртан туаратыллар. Илья Егорович Винокуров, Ленин, аға тойду сәрейтін 2 степеннәк, үлі кығыл знаметі орденларынан оны ысысырыс арас мәтәлләрінен нағарадыламыда. 1907 хыллаққа 94 күнігер бұ сирттен туарабыда. Кылгастык кепсатақай Илья Егорович Винокуров олғын кәтчіктері манытта. Оларын bir кылгас бүтін ұлыс республика тыатын қайыстыватын сәйдетігер кәтчік кемдерін тариян айықпыд. Оның кәтчігінен болар 1931-33 жылларға нам ұлуғын ымтығын директорынан үлелі сылжығыд. 1930 жыллаққа ақсынер тұтығыр Сақасы Верховный Советін Совнаркомын жағылынан Сақа сәрегер өлі оқымаға, қаңаласқа оны намыңа ан бастықы тұғы қайыстыватығыр сирен оруға механизациялыр аналлақ Масына тракторный станциялары тәрелерін туғынан жағыл тақсабыда. Ол жағалғалы оғыран 1931 жыл 91 күнігер намнаға ымтығыз тәрелебді. Онына тұта 504-ден ат күштәқ сүлбе 2 фотзон трактор кәлбіті. Олар сүлбе 1 аттылы қабан бағаналарды өліләбетінен барбыттыры. Ол жыл гектартан ототынан 5 аңар центнер бұрдық ұлылығыда. 2 жыл болат ымтыз трактордарын ақсаны 2 бүк әбілілен 4-5-ке терділігіде. Ымтыз тәрелердің күттер, әлбәқ трактористер, механизатордар бар болуыдыр. Намаройның бастығы трактористерінен болуыдыр. Николай Винокуров, Иван Канин, Гаврил Соловьев, Маруттан, Дорофей Устин. Орыёмы кейттер бу хурук келдер бу жахар. Диманна те станция терилдер бу түйе. Масына трактор станцията. Ол оннотта бу колкостан билди кейтен итин дебиттер. Она кеме үтекка диен хөбүлһаганы. Оттон Тимирке сыстагас кебине оттон доропуй паппытта. Доропуй дия. Экеде о доропуй кете сыстагас Тимирке. Кини үйренне сөбете. Жочоно ол үмүттаран Манна капсет якын ады бит. О, калла. Браво. Кайда кандас кадагы? Теңге да. Бара олорунан бес. Жемега манна гыңыртып видеолага. Орыёмы кинеттен жаха сурук калла. О сурукка болла бу орыёмы кине болла жажу көрөбүз бине курап салаачылак масына трактор станция тахылды. Ол онно то бие колкостан bu kurska canlı üretin cebitler. Onda bir heybal başı böyle hem baran eğigin üreter bulanlandı bu. Sonra erer yaka. Bu manda baran görenlerin bollar. Gelen bir yaka manda ülediye kapsayan ete buldu hadi. Kapsa. Hatta cebert sorulur kapsayası gitti. Onda manda bulandılar ki hep soğuk. Doydum tuğugar. Canım tuğustarıgar hatta baran Etekne yörünen kadar bullağım diye. Ya buraya da ta çöndükün nakına. Demir kölünü bağlı bağa hanağım laka. O cebeti bir tatçı ona cebeti. İşte hamil kılavına o. Cebet. Çoğuna. Eğince bu kurska üreterge bir mandan cevap da harabıt. Молодец, ты катат, пора чуйди верал. Ну, барам комунду мигин. Cebeti bir. Katı kolduğun atardı bir şöbelesinde. Устинов Дорофей Васильевич тыгынчагы 191 сыллакка модукка күзсүрүн көрбүтэ. Колкостар маңнай териллер сылларыгар бир бастыкыннан коллективне хайыстыва чилене болмута. Кине өркенген амнага ымтыз бир улахан бригадатын салайбыта. Бригада манут нехилегинага большевик, катырык нехилегинага кыгыл талаха колкостары кабан. Бу хайыстываларга сери саңалы оңоруга кеңетиге гысирин таңастаһын качествотын тупсырыга гүс үлени ыппыта. Механизаторской кадр тиббетин ихин сыллата колкостартан дөну буланнан ылан тракторист, комбайнер кустыргар үйреттерлері. Дорофей Васильевич Устинов, бригадатыгар Татьяна Попова, Дмитрий Дьяконов, Афанасий Протопопов, Дмитрий Попов, Дмитрий Васильев, Екатерина Суздалова, Петр Протопопов, Гаврил Петров,
Семен Попов, Иван Сивцев, оннада атыттар, бәртәқай механизатордар итиллибиттере. Коммунист Дорофей Васильевич Устинов ССКП райкомын членнен қастада бұйбардамыда. Кені үрдік производственный сетихилерінен әлбәқ нағарарыларда. 1904-2 сыллаққа бүй қағайспатын түйкініз нөтчоғыл бұда. 1904-5 сыллаққа аға дойду ұлу сәритігер келберіне құлетінен медалына нағарадыламыда. Улу Октябрьский революция 30 сылын толудығар Саха АССР Верховный Советин Президиумын бачетный грамотатын олбыда. 1905 сыллаға намнағы ымтығыз бачетын кенегетігер келдерілі біде. Онтан 1907 сылға үлі кығыз наметі орденінен нағарадыламыда. Дорофей Васильевич Устинов Вереппит такайбык биргül өләбі жана әме әлбәқ үрдік сетихилен біттірі. Суздалова Екатерина Горовна оройонға бастықы комбайнер жақталардан билдестірі. Сивцев Иван Ильич, наставник, бригадир, колхоз-совхоз чемпион механизатора. Дьяконов Дмитрий Петрович, Владимир Ильич Ленин төрәпті сүй сылын бәлетен келбеннә құлетінген метәл қағайына. Афанасий Куприянович Протопопов, Стахановис, 1965 сыллаққа 205 гектардан 1900 сентнер торақтақ культура үйінуйтін ұлан ты қағайстватын бачетны грамотатынан нағарадыламыда. Онна коммунистическая үлі ударнига болта. 1962 сыллаққа Нам районын чемпион комбайнерын атын ылбыта. Петров Гавриил Александрович, Часкылатыр олон қоғыт сене. 1967 сыллаққа улу өкті бен сылыгаран аллақ үлі туйгуна үрдіг атылбыта. Бастың бұрдық комиятчы комбайнер атын ылбыта. Келбеннәқ үлетін хин бәтер қағайына. 1972 сылттан 1974 сылдадылы оройон чемпион комбайнера. 1974 сыллаққа социалистический коталығы 2 местен ылан тұрарда. Попов Дмитрий Гаврилевич, СССР бүтін союзтағы социалистический коталығытын кыйылаға чемпион тракторист. Кылгас кәмгәдә боллар. Бүтін оройон тыгытын қайсылбыта сәддәрігер Илья Егорович Винокуров дөңгөтті ұлағана сағатбаға соқ. Модут нәхелеге, четге, беге тұруқтақ, дұрнадақ, үләйттердәқ болан Россияға, республикаға ұтылығы политической, экономической реформаларға, тарихтар баққа, 2016 сыллақ қадылы тыға қайыспытын бөдің тарихтетін тұтан алырмыда. Онан біліңні үтчет жон, беге инді бітінне олырон үлелән аспыт, бар жон мұтуғар, шүгірие біт, мақтанамыт, кен тұттан.